بخارا، شهر دیرین و نازنین، قوت الاسلام و پناه دین، تختگاه شاهان آریا زمین، شهر هنرمندان بزرگ و مأوای دانشمندان روی زمین، آرامگاه امیر اسماعیل سامانی و جلوه‌گاه رودکی. بسم الله الرحمن الرحیم. زادگاه ابن سینا و هزاران دانشمندان به همتا، خواستگاه و پشت و پناه زبان دری، شهر هزاران شهید آزادی و زیارتگاه احرار جهان. بخارا، بخارا، بخارا شهر دیرین و نازنینی، بخارا شهر دیرین و نازنینی، قوت الاسلام و پناه دینی، بخارا بخارا در پایاناب رود زرفشان که در عصرهای میانه با نام رود سوخت مشهور بود جایگیر می باشد. این شهر در مسیر راه بزرگ ابریشم قرار دارد که این امر جایگاه آن را در تاریخ خیلی بزرگتر نمود. بنیاد این شهر را به قهرمان اساطیر مردم ایران نژاد سیاووش نسبت دادند. سیاووش در داستان‌های مردمی نمای از یک انسان پاک و آزاده است که با مکر و فریب کشته می شود. مؤلف تاریخ بخارا ابوبکر نرشخی که یک مورخ مسلمان است می نویسد که 1000 سال از مرگ سیاووش گذشته باشد هم اهل بخارا هنوز بر کشتن سیاووش سرودهای عجیب است. از خون سیاووشم، هم خون سیاووشم، از جام سفیدانم، هر جام نمی پوشم. اسماعیل سامانی دیوار بخارا بود، ما هم وطنی اویم، او هم وطنی ما بود. ما هم کوی خارایم، دیوار بخارایم، ما هم کوی خارایم، دیوار بخارایم، دیوار بخارایم، ما هم کوی خارایم، دیوار بخارایم، ما هم کوی خارایم. و مطربان آن سرودها را کین سیاووش گویند، یعنی مردم مهر پیشوای پاکیزه و آزاده خود را هزاران سال در قلب نگاه داشتند. салом тамошобинони азиз, диловар ҳастам Сафаров ва паҳлӯи ман Макс Қосимов наворбардор бошад Ҳусейн Мадудов. айни ҳол мо дар шаҳри Тошкент қарор дорем.
یک زمان آرزو میکردم که به این شهر بیام و این روز آرزوی من عملی شد. ва хушхабар ки 20 дақиқа шуд қатораи мо рафт, яъне мо аз қатора мондем. ба мо гуфтанд бо ҳамин бегоҳ мешавад. 6 соат вақт дорем. касе Тошкантро ба пуррагӣ намедонад. аз ин сабаб тахминан рафтем ба ин тараф ва ба он тараф, чун хостем вақтро гузаронем, то ки бегоҳ бишавад ва роҳ ба сӯи Бухоро рафтем. ва ниҳоят вақт шуд, бегоҳ шуд, хаста, фарсуда ба қатора нишастем ки ном дорад тезюрар. аз Тошкент ба Самарқанд 2 соат ва Тошкент то Бухоро 4 соат. боз буд қатораҳои дигар, аммо онҳо қатораҳои давраи шӯравӣ. пас аз 8 соат баъд Бухороро мерасем. аз ин сабаб мо инро интихоб кардем. ва фаромӯш накунед, нарх ҳам байнашон аз замин то осмон аст. қатораи оддиш ба сомонӣ ҳисоб кунем тақрибан 80 сомон аст ва қатораи тезюрар, яъне ки тезрав, оне ки мо дохилаш ҳастем, то 300 сомонӣ, аз 200 сомонӣ то 300 сомонӣ аст, чун аз ҷойҳояш вобаста аст. ва ниҳоят Бухороро расидем. акнун шабро саҳар мекунем ва субҳ аз паси кор мешавем. ба шумо табиб олида. яке аз саҳифаҳои рангини гузаштаи Бухоро ба давраи ҳамлаи арабҳо рост меояд. дар ин замон Бухоро чун дигар мулкҳои вароруд давраи парешониро паси сар мекард. аз ин рӯ мардуми Бухороро зарур омад ки дар танҳои алайҳи тозиён мубориза баранд. ҳокими Бухоро дар ин замон як зани сиёсатмадору дурандеш буд ва муҳаррихон онро хотуни Бухоро номиданд. хотуни Бухоро. ӯ бо тадбирандешиву сиёсатмадорӣ тавонист Бухороро аз ғорату вайронӣ нигаҳ дорад. ин зан дар зебогӣ низ шӯҳратёр гашта, ҳатто яке аз сарлашкарони араб ки барои забти Бухоро омада буд, аз ишқи ӯ фаромӯш кард ки ба кадом мақсад ба ин марзу бум омада буд. бале, субҳ бахайр дӯстон. субҳи Бухоро як афсонавӣ буд. ба чӣ хотир? бо садои паррандаҳо бедор шудем. қаймоқи Бухоро бо нони гарм дар субҳ ҳар чизе ки барои мо лозим аст. гирд канем. ростӣ бисёр дар ҳаяҷонам, чун аввалин зиёрати мо ба мазори шоҳ Исмоили Сомонӣ аст ва он қадар маълумотое ки пайдо кардем, хондем, пас аз чанд лаҳза ба шумо хоҳем расонид. ва
фикронии ман, ҳаяҷони ман дар он аст ки оё аз уҳдааш мебароям ё на. хайр. субҳ бахайр бухоро. ду сол мо қарор дорем дар меҳмонхонаи райҳон. барои чӣ меҳмонхонаи райҳонро интихоб кардем? Зеро ки аз дасти чапи ман 200 метр яъне исмоили сомонӣ аст. мазори исмоили сомонӣ ва дасти рости ман 200 метр боло қасри яъне амир олимхон аст. замони арабҳо исломро ба бухоро оварданд. қутайба гуфтанӣ як араб, ҳокими араб дар бухоро аввалин масҷидро боз карданд ва мардум он замон зардушт ки буд арабҳоро дӯст намедоштанд, динро дӯст намедоштанд. баъд эълон кард ки эй мардуми бухоро, ҳар касе ки ба намози одина биёяд, яъне намози одина, намози ҷума мегуфтанд. ҳар касе ки ба намози одина биёяд, барояш 2 дирам мегӯянд. ҳамин гуна буд. оҳиста оҳиста ба хотири исломро ҷорӣ карданд. ва мардум он замон арабиро намедонист, қуръон хонда наметавонист. ва аввалин фармоне ки баромад, иҷозат доданд, гуфтанд ки қуръон бо форсӣ хонда шавад. иҷозат шуда буд. акун бузургҳо мегӯянд ки фақат ба форсӣ иҷоза шудааст. акун то андозае ки мо илми динӣ ки надорем, аммо бузургҳо ҳамин гуна гуфтанд ки фақат бо забони форсӣ ҳамон забон иҷоза шуда буд. на бо забони туркию, на бо забони дигар, яъне ки бо ҳамин забон иҷоза шуда буд. ин як маълумот буд. хотуни бухоро кист? ин як зан ҳокими бухоро буд замоне. бисёр оқил буд, бисёр як дипломат буд. ҳар боре ки арабҳо меомаданд, мехостанд бухороро гиранд, аммо ӯ роҳро меёфт, барои онҳо пул медод, чиз медод, онҳоро мегуселонид. бештар арабҳо ҳамон замон мегӯянд ки на танҳо барои дин меомаданд, барои пул ҳам меомаданд, барои чизи дигар. ин ҳам дар таърих омадааст. ҳайкале ки мебинед, ин ҳайкали хоҷа Насириддин мебошад ки аз 5 тона биринҷӣ омода шудааст, 3 метр баландӣ дорад. ин ҳайкал дар 3 ҷо ҷойгир шудааст: дар Русия, дар Туркия ва дар Бухоро. чаро мақбараи хоҷа Насруддин чунин аст? дасти бардошта рӯи хар. дар асл дасти ӯ танга аст. ин ба худ таърихе дорад. рӯзе як бой дохили ҳафз меафтад. тақдири шӯрашро бозӣ карда наметавонист. доду фиғон мекард: ҳо мардум, кӯмак кунед. мардуми зиёд атрофи ҳафз ҷамъ шуда буданд. даст дароз мекарданд, аммо кӯшиш намекард то наҷоташ бидиҳанд. хоҷа Насруддин ин ҳолатро дид. гуфт: истед, ҳама яксо истед. аз кисааш як тангаро баровард, нишон дод. ӯ бошад даст дароз кард ба сӯи танга. ба ин хотир ӯро наҷот доданд. нақл мекунад, нафаре ки ғарқ шуда буд, ин шахси сарватманд аз ҷумлаи гиранда буд, диҳанда не. доимо мегирифт, пул ҷамъ мекард, аммо намедод. аз ин сабаб пулро ки нишон доданд, барои гирифтан омад ва ба ҳамин тариқ наҷот ёфт. қисса чунин аст.
مردم بخارا در زمان قتیبه مجبور گشتند که نصف خانه های خود را به عرب ها واگذار کنند. عرب ها با این راه می خواستند اسلام را پهن کنند، اما مقاومت مردم اجازت نمی داد که این کار با آسانی پیش رود. حاکم عرب حتی وعده کرد که هر کس در روز آدینه به نماز حاضر شود 2 درهم بدهم. نماز آدینه، نماز جمعه. عرب ها ناچار اجازت دادند که اهل بخارا نماز را با زبان پارسی خوانند. در تاریخ اسلام این بار نخستین بود که خواندن قرآن را با زبان غیر عربی اجازت می دادند. همین طور بخارا تدریجاً به مرکز آیین نو اسلام مبدل گردید. بخارا در زمان امیر اسماعیل سامانی نخستین بار به حیث پایتخت تمام ورارود که پس از اصطلاح عرب‌ها ماوراءالنهر نامیده میشد انتخاب گردید. پس از آن که خراسان نیز به قلمرو سامانیان همراه شد، بخارا پایتخت دولت خراسان گشت. اسماعیل رهبر مردمی بود. از کار و بار مردم پرسان می شد. به خاطر جلوگیری از ستم و جفای زیردستان شبانه با لباس درویشانه به میان مردم می رفت و از حال آنان با خبر می گشت. حتی پس از درگذشت اسماعیل 100 ساله ها مردم برای عرض حاجت به آرامگاه این بزرگوار می آمدند و با نوشتن عریضه آن را به نزد قبر اسماعیل سامانی می گذاشتند و انتظار جواب می ماندند. به سبب نیست که از صدها فرمان روا که در 2500 سال اخیر در بخارا حکومت کردند، مردم این شهر نام 2 تن را گرامی داشت، یکی سیاووش و دیگر اسماعیل سامانی. تا امروز مردم بخارا در جشن مولود پیامبر پس از درود فرستادن به پیامبر به اسماعیل سامانی نیز درود می‌فرستند که نشان از نیکنامی این حاکم عدالت پیشه می باشد. مدهشترین روزهای تاریخی بخارا به ماه فوریه سال 1220 یا سال 616 هجری راست آمد. در این روز بود که چنگیزخان مغول با لشکر چون مور و ملخ خود وارد بخارا شد. او سوار بر اسب بر مقصوره مسجد آدینه بخارا ایستاد و خود را بلای آسمانی نامید و هرچی از دستش آمد نسبت این شهر و مردم آن روا دید. صدها هزار زن و طفل و پیر و جوان را در خاک و خون آغشته کرد. تمام هنرمندان شهر را با خود برد و از بخارا جز یک ویرانه باقی نماند. 100 سال پس ابن بطوطه عرب از بخارا دیدن کرده با افسوس و دریغ میگوید که قبة الاسلام هنوز ویرانه بیش نیست.